Abusuafo yemobi biara kwaba edeba okan bede eso ne de otwede amponyankopon ase se ode ne den so akyeye na abusuafo ne de ohumide ye social issues asese an abrebe ye de besom na ene so da me de ene de me de ba besom enema ekoso ye social social media ho nsema etwagu ana sisi an ene de mesin konya me de ba besom na ene de ye Paluta ho asem na sese bisuafo mesin konya sese me de ba besom no na ne nyina ne se eye eda a memene da na 29 Paluta ko PM wo eye London na suban bi koso ana sese entwe ye kura ebusua ka me ho menyi wa fidie ni mfi ha se net na akopem bra sese me de emunchiemu no ebebremo mediane amaboat ma Georgina obetimi afreme amagina mejo so kama pam ne ye hyase de ebusua vose ne medi nkan kan se eye 29th June ana sese Paluta as so ye Ghanaian musician oko PM wo ye London and ye party ano moto ne de omo say ye all white boat party ana sese ni gie de koso wo ana sese enya asem ketwa kra na Paluta ko PM wo ye London sese all performing no ehona na Paluta say eso hu se uma bi hye wo bububu na ni chie se enumre no ba Paluta na light wo nti Paluta efifi na ni di hwehwehwe ba bia Paluta se uma bi hye fiche wo bububu na ni chie ene Paluta koko apai se na de nti na obi a me performing na wo hye kwa mani beto wanim pe na wo bu mani chie ene Paluta anti ase kra na busuafo Paluta mana aso wa o kansem bi di kire eye wuma na sese o se wo bububu na ni chen wo de mo yenkohwe video no embra me fancy ti na le ba ha o ti me next one again everyone is proud. You don't give a fuck about me, I don't give a fuck about you. Trust me. That was one. Yeah, it was one anymore. I don't think about me for the past for the uncle. Oh, wait, is that? What's wrong? I'm here to keep a road down. Hey, DJ. Ebusuafo nti video no na yakohwa aba no ene Paluta hu se woman bi ebububu na dichie de ene Paluta mananso di na tempa se ne wo hwe ne kasem video na ensem an wo keka wo ma se ene odi woman na tem kura de sebi ne se ode ne maame ebe bi kura ye de edi na tem we also wig tantan ebusuafo we ye ntwa yi ene sisi ane de London foko ko apai se Paluta obi pa se ya be fo Africa na se bra ne be bo show ne nyina ye ninjidi edi enti na se obi adansu ba bi edi kra wo mpe kra na edi enti na wo so ma wano ye de etia no nti amanfo te sa asem we die amanfo bebre na di Paluta ho ya papa amanfo bebre na di Paluta ho ya because obi ayade kra na wo mpa eni kwase nka wudidi na temsa even mpu bedidi na tem kra na eni kwase wudidi na tem to the stance wudi ni maami baby bedi na tem abrekwa ehwo no so ye public place nipa ne so woni ni dile no oye oba onye bema na akase bia we die oye bema na meye ni sen ntebusiafo ba asane die amanfo bebre na edwae Paluta so hye no because was again no the real bububu na ni chie no again no eni ngine performance no ho nti na again ni bububu na ni chie Paluta se ne video ne kohwe no o se ne fans nti na obaye ebusuafo Paluta se mo kan ni o se ne fans fo nti na se okopiem wo ye London ho no nti se woman ne mpa obetimi na ni ngi ho obetimi afiri ho se de woman ne ye ne ehye Paluta ankasa ehye ne pa na se ene indipa dom bebre wo eye all white boat party na se ne ene Paluta so to tu bi ma eye maami ya se enya sem keto na busuafo de Paluta ye no eye ne kwanso ano no se obi a wo ye public figure na bia obi invite so from ebia
country awo foforo country awo so de wako country foforo so say bra ne beye show man na ehwo nipa bi kra ayemfumso bi etewe ne kwan so ano no ke se Paluta edi na tema na se nke eni kwan se nka Paluta edi na tem eya na do wadwenche na yede ato comment section ne fa ba bi no amafo ne ka se genus wodi ebi se obo ha making se scan otwia de call party na se nation ti wo hwe performance pa na ka onim se oba eye party ya se Paluta be perform ya ma na ni agye se Paluta anya ne saa ne de ene ema woman ne ye de edwa ye pam nti ebusuafo we ye eniema ekoso eda eye 29th June ye London all white boat party as I say and ye Paluta free Ghana mem he kopi mu London and some course so ne ya Paluta da na di ye party na say as I say beto dwa na busuafo and ye mede ehun nchiremu na ye dey abesom say woman na ne kope ne ho asem na say obububu Paluta eni chie na Paluta nso entimi anso ne kukumu na say nam hwema ne di woman na ye dey atem nti de Paluta de ye ne de omu se entwa yie kura se wani nje ho kura nke ni kwa se anko odidi oba na atem sa ba bia Paluta ye mfom so amanfo bebre na ne nya adwene eye ba bia se odidi oba na atem esan de ne maame ba bi esen di na atem no ene kwa na ama amanfo bebre na ne anye de anje ho nti ebusuafo de Paluta ye na ya fo adwenche eto ye comment section ho de wo kafa ho no ya na de wadwenche no ato comment section wo ne ya kenkan ne kama e de amount nti ha prebe makwan eme de social issues no esi da se ne mesane mo be ehia mediane amaboat ma George na obetimi afreme amagina mejoso da se ne ye be sen hia